ibintu ari bo, ibintu ari sho, twahinduye system, twinjiye noneho muri business time. Murabona ko naranguye ibikoresho bya electronic. Ubu noneho ngiye gukora iduka rya electronic. Ntabwo nzabona amafaranga kuri YouTube gusa kuko nkeneye na internet, nkeneye n'ibindi bintu byinshi bishoboka naba nifashisha ngakora igihe bagize gute, igihe ntarahembwa cyangwa ntaragera ya masaha y'ibihumbi 4. Ubwo rero niba ufite udufaranga dukeya, tinyuka kuko urashoboye. Ubu tugiye kwinjira muri business time. Kurikira iyi video. Niba ukiza bwa mbere, banza ukore subscribe kuri Mwamini TV, ubundi ukore no kukazogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byose dufite dutanga. Ubwenge burarahugwa. Bakunzi ba Mwamini TV, murabona ibintu nisho. Ubu noneho nahinduye system, noneho ndafunguye n'iduka ku mugaragaro. Murabona ko nafunguye electronic shop. Electronic shop hano harimo ibintu byinshi byiza bitandukanye. Murabona iki ni igikoresho cyiza cyane. Uri kubona iyi ni battery nziza cyane. Iyi battery ni sawa, ni nziza cyane, yaramba, irahendutse kandi imaramo umuriro igihe kirekire. Iyi ni amasharijeri muri kubona. Twebwe tugurisha n'ama ekuteri twumviyeho kugira ngo tubanze tumwumvishe ese irakora, imeze neza. Iyi ngiyi murabona iyi ni ekuteri nziza cyane. Niba utagira ekuteri yo kuyikumviramo, wicaye mu rugo, wicaye mu stani, uri relaxinga, nyarukira ku iduka rya Mwamini ubundi tugufashe. Si ibyo gusa tugufitiye amasharijeri meza, tugufitiye murabona ama ekuteri aya ngaya, tugufitiye amabatiri meza ya original. Urumva ko ibintu byatangiye kugira gute guhinduka. Twinjiye noneho no muri business. Twinjiye muri business. Noneho business ifatika nziza cyane. Murabona hano nanaranguye amasharijeri yandi ku giciro gitoya gihendutse. Niba rero wegereye iduka ryacu, nyaruka dutangirane business. Kuko business zirahari kandi business zihari kugira ngo tuzikore. Nyaruka rero tukwereke kuntu utinyuke kuko urashoboye, utangire nawe business, utangire gukirigita ku mafaranga. Murabona kwa dusanzwe dufite business zindi twakoraga ariko twongeyemo n'ibindi. Murabona ko biduka ibintu ni show, ibintu ni bar. Murabona ko natsinze electronic nziza cyane. Iyi ni electronic yiyongereye mu iduka ryanjye nari mfite. Muze rero tunyaruka tutangire hehe n'imishinga y'ubucuruzi. Nta mpamvu yo gukora ikintu kimwe. Bunyarukire, butambukire, kwishima. Iyi ni business natangiye, narenge ndavuga na ifite amafaranga ibihumbi 100. Ndavuga ndamutse byongeyemo, ubu electronic irahenda, ibintu byamenze. Murabona utu tuntu mubwo mutubona ari dukeya, tukiyongeraho n'utungutu, n'utuntu twamenze cyane. Ariko iyi ni kamera icunga umutekano yayindi. Naboza abakiriya ndayigumana, mbona n'abaterankunga bangu amafaranga, kamera yanjye ndayigumana. Ubwo rero dutangirane urugendo rwa business. Uko nzangena nunguka mubwira ni business yabaye neza, business yungutse, nawe utinyuke. Urumva natangiye amafaranga makeya ibihumbi 100. Ibihumbi 100 rero ni makeya, agiye kwiyongera mu yandi nari mfite. Ubwo muri business nakoraga zisanzwe, kubitsa, kubikuza, n'ibi nabyo byiyongereye. Niba utagira konte, nyaruka tugufungurire konte. Niba ushaka kubitsa no kubikura, nabwo nyaruka tugufasha. Ni hahandi dukorera n'ubundi hasanzwe muzi. Munyaruka dutangire na business, twinjira no muri business, ducuruze. Dutinyuke, dutinyuka. Aha naragerageza no kurangura akantu ko muri papeteri. Murabona ko nakajenda keza nako nakaranguye, ariko naranguye kamwe. Ugakeneye rero ni keza cyane, wanyaruka kugafata. Twinjirane muri business time. This is the business time. Niba utarakora subscribe, ndakubwiye ngo nyaruka ukore subscribe kuri Mwamini TV. Ubundi twinjirane hehe muri business today.